Evo me u berbi rajčica. Danas je nedjelja 22.8. I evo, ovo je prva veća berba rajčica sa biovrta. Čekala sam da jedan veći dio dozori tako da skupa mogu i pobrati, ali i da krenem u skupljanje sjemenja tih prvih plodova. Evo ovdje možete vidjeti da je i dio rajčice još nedozoreni. Tik pred zorenje vidite da je svaka je zapravo već dobila malo boje i sad sam ih pobrala s obzirom da će sutra početi kišno razdoblje i počela se širiti plamenjača, što je zapravo i sasvim normalno za sredinu 8. mjeseca, pa da ne bi bilo da na vrtu, na mokrom, na kiši ovi plodovi samo što nisu dozori pa da dobe plamenjaču, ovako će biti sigurniji. Sad ću ih staviti na suho zajedno s ovim zrelim i tako će dozorjeti bez opasnosti da dobe plamenjaču. Rajčice znači dozrijevamo, beremo ih kada su blizu zorenja, ne potpuno zelene, manje vjerojatno da će dobro dozoriti, nego kad već vidimo da one samo što nisu dozorile. Stavljamo ih ne na sunce, stavljamo ih na zorenje u suhi prostor, u hladovinu zajedno sa zrelim plodovima rajčice i tako će lijepo oni za nekoliko dana dozoriti, dobiti svoju i boju i okus i možete ih najnormalnije koristiti kao i zrele rajčice. Ako poberete prezelene rajčice i one će s vremenom dozorjeti, duže će im trebati, ali postoji velika mogućnost da nikad neće dobiti onako fini okus i miris prave. I to je prava rajčica, ali baš one rajčice koja je dozorjela na suncu.